beli pi barok nak leng adu darshan kendra Shillong iptian subhai pi shwa tup kubor mta ke janmit shwaban pasi kubor ki bebnia ini pet shwai kemat bekongsan. Kekenhun Menteri Kedang Ap yang kejun ajing keren nang Menteri Rengbak kejelah lor kejun kemulai yuk kejat cenong ba Delhi ong inong aktin kesenrop MDA i Dr. M. Amperin Lengdo. Sedang ke skul ba anehu ya kesin jam ban Menteri Kamno ya ke National Education Policy Ar-Hajar Arpau naga bentar kejing pulih undergraduate jongka. Kejela kamlak bandan bun teli kinong ba ang i Dr. Amperin Lengdo. Bat let jengok ke estimate komiti jong ke yang dorbar tauan kejela Mikalaya ya kesor nong stoi. Ki kubor ki babnya. Kano aktin jong ke senrop sensyar MDA kong Dr. Amperin Lengdo. Hakas ni baar ila ang ba kekenhun Menteri Kedang Ap ya kejing ajing kren jong Menteri Rengbak kejelau Konrad K. Sangma ha kabedai ba kejing temu jong u ban le chenong ba Delhi nak benta ban kren sepang kimat kibayadai bat kerai nak benta ban Menteri Kam ya ke inline permit ILP bat kumjuk ru ya kejing thup lang no ya ke ketin khasi bat ketin garo ha ke krenit ke bapra jong keriti sencari jong keri India. Ha kabedai ba kelentirel ikong Lengdo ila ang ba kejaka sangirel hamen di pathar kalawan ra bon kicing mentoy ya kerilum garo. Ila ang bada kapapet kumno kerilum garo kalayo mentoy sibon nak jaka sangerel hamen di pathar keladan kicing dan kam kabakrau ban pulebnya ban tip la kalong na em kabadan kano kicing ma ha kabedai bat kicing jak klep no kijat benriu harilum garo nak daw jong kerel. Ila kubur ru baki dan bon jat kicing sengo per nak kipat ba ha kabedai bat kene kamat. We have seen the railways operate up to Medipathar, and it's important for whoever is objecting to the railways to figure out, are we doing the right thing? It's not for me to decide alone. If left to me alone, it would have been a different thing. But now, look at how Garo Hills is benefiting from the Mendi railway station. We need to be real. We need to really go and study. Is there really a threat to the dilution of our communities in Garo Hills because of the railway? We have to have set missions. We need to focus ourselves. You can't just blindly say, no, this is something you should not do or you should do. Ke skul ba North Eastern Hill University nehu kala shim ya kisinjam ban pentrekam no ikmat trekam National Education Policy Ar-Hajar Arpau NEP nak benta kejing pulih undergraduate jongka. Vice Chancellor jongka nehu Uprabha Shankar Chukla kesni balang ulapan mena bakani ke skul ba kala debta ya barok ki college ki ba penyasno ya lade bat ke skul ba nehu bakin sedang pentrekam no NEP Ar-Hajar Arpau daga basdang ru hauni usnem pulih uban wan menta. Kawai ni benta bakongsan jongka NEP Ar-Hajar Arpau kejing pentrekam yaka kadai kejing pergelat thamai no ya kejing pulih undergraduate. Katkum kimat trekam ki bathamai ki jing pulih undergraduate kin salong no South nam lenter pat ki samla pulih kin sayo ru ya kilat ki kabu bakin mi no nak jing pulih jongki kani kamut baki samla pulih kilak banjet ban sange no nak jing pulih jongki tang hadin ki snam pulih ke banengkong bat kilak pat ban pulih biang hakanu kon gopor baki sungo biang ban beteng biang ya ki jing pulih jongki ulap priang ru ya ki jing bakat tu kan diteliki college ki lala ban kenduk ha ke ban pentrekam no mardor ya kan kamat trekam jing pule ke bathamai nak benta kum kini ki jingkap ki jaka pule la ailat ru ya ki ban pensange trekam shwa da shisnam pule ya kan kamat trekam NEP Ar-Hajar Arpau. I am ready to implement the new education policy. After this, I am going to conduct a meeting with the principal of the colleges. One thing, how many principals have the problem to implement the new education policy, the first. Secondly, inform the colleges for even to discuss if they are ready to going to include those colleges
those colleges students in the our employment drive. Dr. Amprin Langdo agas kimbaar ilang ba kani kejala kamla bandar nilai telikin nang ba Henry lapen kenapat ba menteri rang ba kejala un selai yuk kejat cetura ka arposau terik unai tung. Ilang syuk ru ba kani kejing dawa kan sepenong ikiwei ru ki distrik ban penmi jing dawa kawei hadian kawei pat. The state of Meghalaya has a very divergent combination of districts. So now everybody, in my opinion, if everybody is going to be rising and saying, bring the winter capital here, bring the spring capital there, bring the summer capital there, then it's all going to go wrong. The very fact that so many blocks have recently been installed and put in position. What is the idea behind the installation of all of these blocks? Basic idea is to bring administration closer to the public. It would be not correct to consider any kind of a capital anywhere else. Ka estimate committee jong yang dorbat ho ang jalam kelaya kasni balang kilalej banjurib ikanong stone politiknik ke badan hagisnong Maurus Yar West Khasi Hills District. Kani ke komiti balayalam dau MLA kanong po uba Meral Bonds kum unsong knor kalalej ban yuk jat hapo sor nong stone banjurib nya ya kijing tei ya kejaka puli politiknik ya keblas sedang haus nam arhajar khatnyo. Haba ajing kenan sakinong pathai kubor uba sim uloang ba ke komiti kalalap lasem ya kidau halor kajing slam bante ya kane kejaka pule bat uloang ru ba kane kadai nakadau bam syam laplat ya kasong tengka da katanat human resources development hadian kane ke komiti kalet ru banjengok ya kajing tei ke bathamai jong ke school Sipsing Memorial Government Higher Secondary School ke ba 4 trekam Satya Hadu menta meneh projek kelas 1 Tekum ke komiti ke baka Sorkar ke Meghalaya District Assembly kelas syania ini pengin budin kamtam ha kajing ide ibat kini projek ki besakut kala bende kajing sakut ka funding kala bende ka kajing bombiang ki estimate teknik estimate komiti jungi nyebut din kenang ya kini projek ki ba sakut ke kamda sing iwan hang neru na kamta ban pentikna ba kani kajing stang bante ya kani ka politik ni kulon nenong stang gede ban ya be kambe ban sange kada de kajing tu ni tingi tanpa kajing sungu ya ka snong ya ki trai jakaru belai sobhai kani ka jaka untuk stang kidon kajing duna hang ni hang tai ha ka bede bat kajing release ka pisa na po jong ka ministry jong ka human resources jong ka sarkar pedeng markane gede lengba jong kani ka ministry bat ba menta ka kamaram ga jungi kalong bangin simkhya gani ka kam ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission kalapanlong ya kajing ilang stakeholder conference ka ba ars ngilenter ban ganti ya kam ringap lani ka apiculture hagatan chete lammi ngi ha state convention center halor ka phang NMR testing of honey and the creation of honey database for Northeast India haba ajing kran hakani ka jingyalang Dr. A Lily ubadai director ke NCL ulang ba jushim ya kanuksa ngap na uju ngap na kajo kathan bat na kajo kejakari ngap Henry laju penmi ya haki por ba per jong unu snam ulang ru ba kenhon NCL kajupan kre kinuksa ke badai ban ther bat watnya bat kumno ki ken ki dia ban batai pensyaya ke ngap ka babha bat ka babiang tam ban pensong thu khamsha ya kinong wan sim benta Syapang ban ketiu syuk-syuk ya kam ringap kani commission kelapan iru ya kirkom trekam ki baharukom. From the same bee, from the same region, from the same farm, but produced at different times of the year or produced on different years will be identical. They will never be identical. There is going to be a variability. And therefore the statistical analysis of the NMR data is as crucial as producing the data. And I think what the NCL group has managed to do, and you will see it in the presentation, is to put all of these together. Ka jingklat kendit jong ukli nong sensyar jong keraj nong tung ipa miwel syadap kalapan snusi ktang ya kathan raj nong tung barok kawai kabadon hakaput jong kajala Meghalaya bat Assam.
Ulalong uwe na kiriupa khmat ublai khunting na kabantai kabha kamiat jong kibril kibasong basa haki kaput jong karat nongtung. Ipa iem syadab ibla kenjok prapuh news nam karta ibla syakban ha kajing sitom lapalat sis namanta ila klat no ha ka steps ngi baar ha kapor kendai baje haying sa jong i ha umpo win ribhoi district. Ya kalek niam le rukom khatdo na kabanta kamet kabasa jong i an salek ha ka arpotrik ubnai naitung ha ka snong umpo win ha kapor khatwe baje mensngi. Mentapat ngipet kejing long jingman kesun neng hasilong. Kejing shit kalong afnyo degree Celsius bat kejing khat kalong khat 4.5 degree Celsius. Kejing sengam kahau kalong san puprana kispa menstep bat nyo pon kispa janmit. Kejing hap slap kalong 2.5 mm kalak bandang kejing hap slap ka bamalum mala hakikat tu kat ni kijaka. Syuab dun poish kebukut jang tup kebor ngipet biang sisi ni kimat bakongsan. Kekunhun Menteri Kedang Ab ya kejing ajing keren au Menteri Rangba kejelah lor kejing temu lejuyuk jat cenong ba Delhi ong ino aktian kesenrop MDA Dr. M Amprin Lingdo. Sedang ke skul ba anehu ya kisin jam Menteri Kamno ya ke National Education Policy Arajar Arpo na kebenta kejing puli undergraduate jongka. Kejala kamla bandan bun teli kinong ba ang Dr. Amprin Lingdo. Bat let junga ke estimate committee jong kayong dorba thoan kejalan kelaya ke sor nong stan. Ti perlok de kitu kubor ngla pasuk bukut jong tuk kubor jong imta ka janmit hadu bangi chamyang pilak syai kesni kulai pi barok. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर,